thau chia gain turin e lawa I taksa ti sel turin thil e ti khai ril ruwa khan dala Coming to Daniel Zuit Luanga, ani amasain hega video hen medical advice omlo medical thil lam reng a chuan mithiam doctor chachau ron masain thili ti thin donia ole tunhuna hian lockdown diet tips kanen ho donia weight loss dan hanti don lan in taka chuan tunang laya weight loss tak hara thil har sale thei lo tur thil in advice ka du lem lawa entin nge weight gain lo emori bel lo tur talin kan omang ti kanen ho don ni ke my experience atang nge le scientific base atangin sei ga dum don nia he ke po thaka don lockdown hoya ina gain khung to gym ka kal thei lawa exer omhuna lak ti lo chu exer kala tha thei tak big lo ni voin khan gain buka thakhat don liamta kain buk nun ber nen te khinin chete main ga ri bel lo ni ka zom thei lo le scientific base lo lutuk thil sei ga tum lawa ke ma experience ngiting karon sei don ni amasa ka sei du chu weight chungchang kan sei penga poimo ber chu kan diet e le in hi ni lockdown ania ina kanin khunga kan chetlema na kan thok lo exer la thin te point kan la thei lawa calories kan mangral tle me mani chu wang chon kan calories e le in kan ti tlema kan ulu kangai hle do ni engtinge kan calories lak lu te kan ti tlemang ti kanen ho do ni am sai no hai calories ti te kan sei don nia calories chungchang hi ila frefia lawai frefia du ni chon ka video ma berah hian en tur om ni Mahse berah chon spread meals ni khata cho voi ni ye ba khachu thil dang e lo itum don ani I cho voi ni e za che hi voi li e ai thenanga aka lakai thil ei thin zong in sumang tin ril tram dewa thil ei hian kan du ai tam thil ei ola calories kan du ai tam kan la lu pha thin ani spread meals hian thil ei tam si lein ni lenga por tok in siam don che ni kan mindset te po ti di ka ngai leo me thil reng hi por taka e kher tur gan ni lo ti te po hi rethar le taila ril tram nem tok hi kan taksa hian angai to ke me mani ti te hi rethar le taila Mizo te hen ni khata voi ni cho kan e tlang puya I cho e kha mun lia I then the ani jing cho e kha voi nia tlai cho e kha voi nia darkar li dana emo e tum don ani I voi khat e thin za che kha plate ai danga ti chuan mun ni e then don ani hun kan nga boka lo try ve ngei ro lockdown lo lai point spread meal sin katnan ka mangje ni tin soi to ngin real drama hema calories kan lak lu ti temna na thale ni high protein diet lam e tamte po thama se tu nang lockdown line chu tiang chu e ro tin ke advice don lo che Mahse thil ei thin khai ti tlem put chon weight gain lawang thermodynamic overrule thei om lo ni tin ni khata voi li thili to poiril la tram tho ni chuan a poina om lo ni I selna I pumina tur pha lawang kan ril trama wang kan pumpui chetura kan ngai le te diklawin scientific lo le ni thil I tlema wanga ril tram te khachu ni lo re ngai taksa khan ngai nei nga dap chho zung don ni hei hi keima ngei puina ka peltang to ni kum tu nang huna ka thil ei thin le voin nia ka thil ei thin te compare taila ni kuma ka ei thin chan ve po ka ei lawang Mahse ni kum ai khan tuna hen ka selin ka chak fe to zo ni apani na chuan bad carbs in sum ro calories claim ei war ro thai ring ei ro thei ei te ro tin ka fui thei lo che chan chu tunang lockdown la ya chu tiang leitur po om lawang amai ro chu ni tin thi lei thin a khan calories si ti claim thei ni chumia chon kan sei fo thin kan calories intake ti sang mai mem tu kan ti chu cooking oil le thum mo chini tel na chi reng entina ne ngang biscuit kan ti te a in sum te thale ni I thil ei siam dan kha tha ka poimo hle don ani chumi konga chuan entina han sei taila India hi chotha carbs le fiber e tam kan nia Mahse obese kan tam na chan nia lang chu bad carbs sweet le oil kan e tel na sa tho si hi ni oil chin khat lek hian alu
arsa mo artui tui takina a siam thei ni olive oil sing khathian thil tui tak ka siam thei ni hei ke ma experience atang nge ka soya ni ka ti to kha tun ma chun oil mom du lu tuk thin ka ni ma se oil mom e lo emo e tlem hi ti than chuan a lo thei khop mai tin a sel em bokani hanti ve chin mala ti ra chun tui ti na te bo hlek mai the ma se thau chia gain turin e lawa i taksa ti sel turin thil e ti khai ril ruwa khan dala i mindset khat dik se thei lo om lo ani tin chini aya heng artificial sweetener kan ti te i mang thei ni apathum na chun mutam ro fat loss na mutam poimo zia hi ka soi war thiam lo zo ka ni keima hian kain hre chiang ani le scientific bokani darkar sari tal mutum na hian fat loss na konga pui em mangche mutlem le obesity te thilin zom tlet ani ti hriat a thaw me kan mutlai te thleng hian calories kan ban leng kan ti to kha tin kan mutlai hian kan metabolism le digestive system ten ha thataki an thok theya kan hormone te point reseta tin kan mu that lo chuan real drama kan du ai tam calories kan lak lu pha thin ani zan rei tak taka te thil kan eya hei hian calories tam tak kan lak lu pha thin ani apalina chuan real tram nem turin thil tui ril calorie sang si lo e ro entinan tui in tam black coffee thingpui sen green tea ti the pum ti por tu tan atha ni amaro chu heng te hian weight loss na chemical property ni nei khelo kan ti to kha entinan green tea ang te po chu wang sil fian chu ka video ma sa khan oma ilo endonia coffee intake ka war artificial sweetener ne hen e ka pola chu karil tram lai ten ka in thini coffee hi appetite suppression da tan ril tram nem tu tan ni kan harwang bo ke ma ni ma se hriat tu chu tlai dar thum nuwa hian in lo ram tha ni chan chu caffeine hian insomnia mut thei lo na te min siam thei ni kan mut that lo chuan weight kan gain ma kan ti to kha atop na chuan exercise la ro mo ending exercise kan la gang lockdown nai kan ti chuan che thim exercise ani kan ti to kha che tam ro kanom na huna piang hian exercise kan la thei ni entinan thut le tho ringot te mo zuan ringot te angte po kha ba ka exercise omlom ni hemi pani ringot po hi voina voi somnga hanti ta la naktu ka voi za tiang khan i somnga zelin i puntila chuan itti solte ti chakanga hei ke po sit up squat te katia voin tlaya khan hei hian kan ti sol te ati chakanga calories kan pei chhuana konga min pui don ni na satak chuan min pui khel lawanga maro chu ti lo ai khan na thachim trim ni kan taksa keima ni kan harwanga tiang khan kan immune system te ati chaka exercise sim khan kan cardiovascular te ati chaka kan lung mo kan lung te ti tha kha tiang khan thana tam taka ni atop berah na ka soidu chu engpo hi hlo chuak tur chuan sacrifice kan nei ngai kan ti to kha kan thil du le chak zong laka kan in sum te po ngai don ni ole kha ni hri pot se diet le exercise chungchang zawhna emo zo dui nei ni chuan comment ta hena zo the tin hei zawhna then khat te po om to chu wang te chu remchan ve le ka experience le scientific base mangin ron chhan ka tum don ni khati zong khani se minlo thlir saka wangin ka lo me